episodio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse na fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar nos 7 episódios de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumuluga ayer e o partido ng nostilante. Tour weekend a mescos, calor e piscina muito chiquito para nos turnos. Pero imaginaba mes lugar onde a tour gente por disfrutar junto. Hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por lograr mais. Bos nanda kora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise, surprise! Itay back! Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, off jalapeno honey mustard sauce. Ta available pa tempo limita. 5-piece nuggets, off 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, bo stasyon pa mejor calidad de producto ng pa cuido de motor de bo vehículo. Y patures ng 60 plus, ting 20% de descuento. Arriba batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final 2026. Awit ng episodio 9, nos lo resumí e partido ng di fin de semana. Uno que nos ting partido ng dominante e algum sorpresa. Nos to comienza con un dia host ng Canada ko enfrenta Bosnia y Herzegovina sa biyerna. Canada usa ng 4-4-2 contra Bosnia y Herzegovina ko usa mesmo formação. Bosnia y Herzegovina vai arriba trimpang den di 21 minutos por un tiro de esquina. Canada apurba e purba dominando posição de bala com mais de 60% para gran maioria de partido. Pero a tomater em 78 minutos, 2 minutos depois que Kyle Laren na subifeld para anotar gol de empate para Canada. Mas lá tem a noite de vierna, USA a enfrentar Paraguai. Entrenador de USA, Mauricio Pochettino, a decidido jogar com 3-4-3. Paraguai a decidido usar 4-4-2. E para o co-host do Mundial 2026, USA não pode começar o torneio melhor, produzindo a mais quantidade de gols em história na Mundial, ganhando Paraguai 4-1. O delantero de 24 anos, Folarin Balogun, anotando doblete. Balogun também é o primeiro jogador americano para anotar 2 gols em partido na Mundial desde 1930. Em dia aquilo estava possível se aerolínea a permitir Folarin Balogun sua mama sob avião ora que estava hopi na estado Cune. Na 2001, a aerolínea a rechazar a senhora sua petição para subir avião para vuelo back para London e assim, Folarin Balogun, a bir americano, nascendo na Brooklyn, New York. O primeiro partido de sabra estava entre Suíça e Qatar. Suíça começa o partido com 3-4-3 e Qatar usa 4-3-3. A maioria da primeira metade, Suíça estava sumamente dominante em posição de bala e o árbitro tacando penalti em 17 minutos no momento que estava falta de área penal. Delantero Bril Embolo anota o penalti para Suíça para mandar arriba 1-0. E depois de aqui, Suíça cria oportunidade tras de oportunidade, pero para a maioria do partido aqui, Suíça estava de maneira muito chiquito que não quer acaba de comer sua comida e estava queda hunga que comida de tayo. Não estava expected goals de 3.2 para a maioria do partido aqui com 26 tiros e 42 toques na área penal de oponente. Pero depois de falha ture oportunidade, Qatar cria uma oportunidade que praticamente é de laser scope de bala de huega aqui. Capitão Boualem Kuki cabeceia bala que dal de jogador de Suíça, Muheim, vai den gol.
e assim na catarta tabla ng primeiro partido na Mundial 2026, depois de perder tour ng partido na 2022. De dia partido ng de fim de semana, Brasil a enfrentar Morocco. Número 6 contra número 7 do mundo em FIFA Rankings. Brasil a começar o partido de ng 4-2-4. Morocco está jugando ng 4-2-3-1. E depois de início de partido dominante, Morocco está abrindo partido com gol de 21 minutos, na momento que o atacante Brahim Diaz está mandando bonita passe com a split defensa de Brasil e Ismael Saibari está anotando bonita chip para mandar Morocco arriba 1-0. 10 minutos depois de isso, Vinícius Júnior mostra sua classe anotando típico gol de Vinícius Júnior. Capriba su PRX e também tiro feroz de gol. A bola é forte, mas o Vini chega, levanta a cabeça, invadiu, cortou! O partido aqui está queda assim até na final, tabla 1-1. História de partido aqui está que Morocco está real deal. Não dependiendo solamente de jogador que está na Mundial 2022 ou que chega semifinal, sino jogando joven que tem solamente 18, 19 anos de partido aqui. Em particular, em meio campo, joven de 18 anos Ayub Buadi a saca cara e mostra como bem tem equipo na Ronda Europa que está interessado em firmele. Passou a em batalha com o veterano Casemiro e Bruno Guimarães em meio campo e está jogador aqui de 18 anos a saca cara. Mientras que Guimarães e Casemiro a mostra hope slow. Mas lá de noite, Escócia a enfrenta Haiti. Escócia joga com 4-4-2 e Haiti também joga com 4-4-2. Dentro de 28 minutos, defensa de Escócia está mandando bala largo de área peligroso de Haiti e Che Adams logra aguante bala e passe para atacante Ben Gannon Tok. E está mandando cruce de box e porteiro de Haiti está puxa bala leu, pero a bala está estreita em direção de John McGinn, que está mandando tiro e anota o primeiro gol e único gol de partido. Ambos equipos não criam muito oportunidade para isso de partido. Haiti tira 5 viaja em direção de gol, pero solamente 2 de não llegan en cercanía de portero. Mesmo cosa para Escócia, solamente tiro más na logra, el portero a salva. Promete partido, Haiti ha una mesta rush para logra queda claro con de 2 uniforme, saque después que FIFA decidió rechazar nan homenaje na el pueblo haitiano. Haiti ha diseñado bonito uniforme que tauta tiene escena de batalla de Vertier na 1803, golpe fuerte na força nan colonial de Francia, e tempo é que está ocupando Haiti. La guerra que tem oportunidade para bailar de história de revolução de Toussaint Louverture. FIFA quer que saquita algo muito político para ter uniforme, pero no mesmo momento o oponente de Haiti pe partido aqui Escócia, nang himno llama Flowers for Scotland e tapapio tocante Escócia ganando Inglaterra de batalha para liberdade. Chisakirato no está back con resumen de resto de partido não, pero promete break comercial, pergunta de trivia. Qual é o único equipo para anotar 10 gols durante partido na mundial? Chisakirato no está back que contesta. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. É único e autêntico Sport Shop aqui na Aruba, com sortido grande e variado de todo artículo de deporte. Mundial da Kinan. Passa busca o shirt of jersey de botim preferi. Iedereen da felt que mijo sapato nan de futebol de marca Nike e Puma. Nos te esperamos na Wilhelmina Straat 51. Abrir de Jaluna para Sabra, de 9 de manhã para 6 horas da tarde. Llama-nos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega! E agora vamos por Score for Fun! Download o app de FunMouse e começa a coletar o stampo digital. Assim compras na Linsons, Koiman, para Derauf Kuragabaika Station, Sitco Palm Beach of Toyota e receber o stampo digital com cada compra de 25 florin. Colectar total de 8 estampillas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira FunMouse, vouchers e descuento. E sem nota turcos. Cada caixa foliana tá a chance para ganhar Toyota Agya 2026.
6! Junto con un año de seguro completamente gratis de Enya y 600 florín na gasolina. También lo din premio ng grande manera un Sandy Porsche Coiman y 25,000 fun miles. No perde po chance kung misa score AWMS. Para más información visita www.funmiles.com. Kampanya ta valido hasta 19 de Yuli. Etagol o fentagol? Según mi etagol. Bangcha kuvar. Ok, pero ora que ta trata di bobista e decisión mesterta cla y sin duda. Óptica Leslie ta controla bobista. Ofrece montura ng iglas ng di kalidad, bril di solo Q y sin aumento y diferente tipo de contact lens. Varta confirma que la decisión está correcto. Así nemes, wak cada pase, gol of salvación ku perfección. Óptica Leslie na Lloyd G. Smith Boulevard, 124 of llamanos na telefon 582-0844. Goza di boega ng di mundial ku Óptica Leslie. E contestan a nos pregunta de trivia qual é o único time para anotar 10 gols de um partido na mundial. Saki dauta é Mighty Magyars de Hungria que anotar 10 gols contra El Salvador, ganando ng 10-1 na 1982. Com suplente Laszlo Kiss anotando um hat-trick em solamente 7 minutos. TKO é o único jogador para subir feld como suplente e anotar um hat-trick. Ni El Salvador por escapa de Kiss of Death. Den hora ng trempang de dia domingo, Australia da sorprende ganando Turquía 2-0. Portero joven Patrick Beach tauta man of the match de partido aqui com total de 8 salvação. De partido mais anticipado de fim de semana, Alemanha a enfrentar Corsau. Alemanha a começar partido com um 4-2-3-1 e Corsau a começar partido de um 4-3-1-2. E o partido aqui a começar basta igual, aunque que Alemanha vai arriba trempang de 6 minutos. El momento más emocionante para nos tour, tauta Livano Comenencia anotando el primer gol de Corsau na mundial de 21 minutos, o a sacudir toda isla ng ABC. Tun lástima que después de gol aquí, Corsau tauta tiene un poco impulso bayendo de partido, pero el break de agua abing net en momento robes. El break de agua ng agita criando controversia para su fanático na fada de propaganda y es agita cambiando el deporte un poco, pues otra sinti manera el juega bairita 2 mitad pa 4 quartal, com cada dia break na aqui te parece maneira timeout de basketball of American football. Pero impacto está claro, paso después de break de agua aqui cosa cambia para Alemania y na anota un total de 6 gols sin respuesta. Pero cabeza na alto sí, llegando el final de un mundial ta un tremendo logro y anotando un gol contra Manuel Neuer ta algo que lo pobisa boyunan mayang DJ. Pa Alemania, lagi sa kinota una oportunidad para mucho arrogante, pues ahora tiene distancia tan grande entre el mediocampo que defensa, un otro equipo si lo toma ventaja DJ. Y es una oportunidad que el portero me será salva, y de la Serbia con Manuel Neuer a shutout un equipo na mundial, tauta 2 años pasar, ahora que el número 1 riba Billboard de tempo tauta Fancy, de Iggy Azalea y Charlie XCX. De un día partido nan de fin de semana, Holanda enfrenta a Japón. Holanda comienza con un 4-3-3 y a Japón usa un 3-4-2-1. Y honestamente, el partido aquí está tremendo, aunque que expected goals está hopiable. Holanda tiene un expected goals de 0.78 y Japón 0.59. El primer mitad acaba tabla 0-0. 5 minutos después de mitad, defensa central Virgil van Dijk anota el primer gol de partido para mandar Holanda arriba 1-0. Después con Ryan Gravenberch cruza un bala de área penal que un jugador cabeza fácilmente. 7 minutos después de 6, Takefusa Kubo pase bala para Nakamura, que manda un tiro en dirección de gol y te da defensa central de Holanda, Jean-Paul Van Hekke, bij den gol. 7 minutos después de aquí, Crescencio Sommerveld te guarda para Denzel Dumfries overlap y te capri para su pie lens curviando un bonito tiro que te da den palo bij den gol. Saki da un otra asistencia para Ryan Gravenberch. Algún minuto después de aquí, entrenador holandés Ronald Koeman ha decidido jugar fútbol de cobarde, quitando su mejor atacante, Crescencio Sommerveld, y algún minuto después quitando su mejor mediocampista, Ryan Gravenberch, por die veld. Y esa que cambia partido, tornando Japón hopi más impulso para buscar gol de empate, y esa que viene de 89 minutos. Ahora que Ogawa te cabeza un bala por un tiro de esquina que da en su compañero Kamada by den gol.
De otro tremendo partido ayer, Costa Marfil enfrenta a Ecuador, número 23 contra número 33 en el FIFA Rankings. Costa Marfil jugó un 4-4-2 y Ecuador usa un 3-4-3. Para Ecuador, lastimamente Panang na dale palo na varias ocasiones y na veterano capitán Ener Valencia falla oportunidad nan clave y na bin na lastima di turefallo nan aquí. Pasó de 90 minutos, Willy 5 a decidir subir su bicicleta y ta corre fuertemente den ataque, mandando un cruce en dirección de Amatillalo que ta abre su pie, mandando un bonita tiro en esquina Leuford y portero de Ecuador para mandar Costa Marfil arriba 1-0. Jugador Jan Diomande crea 5 oportunidades y logra toque bala en área penal de Ecuador 2 viaja. Él crea problema en entero partido para Ecuador. Y de último partido ayer, Suecia enfrenta a Tunisia. Suecia comienza el partido con un 3-4-1-2, así tomando ventaja de un 2 tremendo delantero Víctor Gyökeres y Alexander Isak. Para Tunisia, na un 3-5-2. Suecia dado sumamente dominante partido aquí, ganando Tunisia 5-1. Ambos delanteros, Alexander Isak y Víctor Gyökeres, todos anotan el partido aquí y una asistencia. Pero historia del partido aquí da mediocampista Ayari, que ayuda un inmigrante de Tunisia que vive en Suecia y así anota 2 goles partido aquí contra el país de su tata. Y por mí, está sin respeto y no a celebrar, pero son de 90 minutos plus 6, es ahí sí la celebrar con gusto. Actualmente, en el momento aquí, Jerusalén, España está enfrentando Cabo Verde. Para 3 horas de tarde, Bélgica lo enfrenta a Egipto. Para 6 horas, Saudi Arabia lo enfrenta a Uruguay. Y para 9 horas, Irán lo enfrenta a Nueva Zelanda. Mañana para 3 horas, Francia lo enfrenta a Senegal. Para 6 horas, Irak lo enfrenta a Noruega. Y para 9 horas de noche, Argentina lo enfrenta a Algeria. Danke para joinos a un otro episodio de Ruta Pe Final. Un bon simán y te mayan. Aceita 13 na final de episodio de AWE para Ruta Pe Final 2026. Danke para joinos en el episodio aquí de evento deportivo más grande de 2026. Nos ting hopi fútbol ainda nos dilante con más episodio planeado para hibabo for die ceremonia de apertura de final. Zorg para no perder ni un episodio door de abonar na Hits 100 FM arriba o podcast app preferi. Escucha-nos arriba frecuencia 5.9 of canal 443 arriba cable y sigue-nos arriba Facebook. Un danke especial a nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ayuda a hacer show aquí posible. Corda aplica para préstamo, hipoteca, seguro y más con CMB. Juntos nos por lograr más. Mi nombre es Kevin Cruz y te próximo episodio. Tour Weekend também escos. Calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginaba mesmo lugar onde a tour gente por disfrutar junto. Hari e trazer recuerdo na novo. Subi iamigo.com e escoge o plan. Junto nos por lograr mais.